India le Pakistan chuan in ka hai puang to ma se Pakistanin an in rem na bo chia akha to ka drona aron room thai reng si awangin rampani te in kar bo ruak hin ni sen sa nuaya zen pho ang main atang ata engti khun po a ji thei reng ani in ka hai puangin an in kar bo ruak dai deuh to ma se tunruma Pakistanin avul len Muslim helpol telaka India in be puya chuan ming Operation Sindur an vua chan chuan ngai ven ala lo zual zela an chan chin hretu te ala vel chun zom zel kum zanu fa aliam nuwa po an chan chin hi soi chua anani foin arin omani ril runat luata wanga apasal ruang bula chechang lek lova alo thu supply thala manga India ram hruai tu te thin lung hne tu himan sina rual le apasal long sipai lieutenant Vinay na ruala te chanchin lungchiat thak hi tun trum chu kan ron tar lang don ani himansi pasal sunta lieutenant Vinay hi kumsom ni paruk le ko pa ni in kumsom pangaliam ta khan apian na Haryana thingtlang khopakhat busli atangin mihring makta duai khatle achan vel chen na karnal khuwa an pema sector 7 a khosa in anomna bullok om Saint Kabir skula akal thri nani an chung kwa hi chung ko pa ngai tang ni in apa Rajesh Kumar hi customs department a superintendent ni lai ni in panipata oma apu hawa sing hi BSF a hunrei tak atran nuwa Haryana police officer ni chunga pension ta ani sipai chung ku atanga ji chuak ani awangin sipai angai sang lea an thlen om kong puya sipai motor local chu apu nen an lo clear thina mu nom ati thin le sipai ni acha ngoi awangin apu chu sipai chanchin le anni tin hun mandan te azot na satrin le ani ama ero chu apu hian sipai atran chu van duai theina atambi ka wangin adu puilova chu wangin sipai nun chu a ha thak ba ka a hlo omasin ti in sipai atang lo dura adu thu a fa thin mase atu paril ru athak sak theilova apuin ahnung zui lo turin du viau mase sipai ni atum hlen bur ama hi lekha thiam thei ve tak ani awangin an thlen om sikul thavak lowa akal reng chuan ani turang ani theilo an hlo awangin college ara atangin delia an kaltir vinaya hian phir pui mei chia nein an unau hi zirna lama an tluanga afarnu hi civil service exam ma chhon tura in bua soin delia hian na om ve bok engineering line a kalin BTech zirma se asipai ni changna are thei si lo wangin azir chhuat nuwa sipaya trantumin abeya combined defense service examination kaltangin lutum ma se vanduai thak takin atling zo lova kongka puya tanga luarem lopon tukvera tang talin lukan tum tura lom ti in kongdang adap chunzom ti chuan kumsang ni som ni pani khan service selection port kaltangin direct in Indian Navy atan la kania second lieutenant ni chungin bulatran Kerala tui pui kam khuang Kochi Naval Base omin thasom pariat liam ta khan second lieutenant atangin lieutenant a akai sang ta ani Navy a atling hi apik takin apu chuan a chuang hlea anau pante ta tanga sipai ni chak atupain atumahlena wangin alom bera atang akai san tak nu hian mani kut ke ading theiani to eti in achung te chuan tumel mu chak tak chungin nupui nei ve to mai turin antia ani po chuan mel du zong nula fel tak adu thu alo hril fo to thin anaya wangin achung te be sei na hi ti hlotlina tumta ani he anula duem hi Delhi mun pakhat Gurgaon ti akan hriat lar Gurugram ven bula himansi ni in nula satya ani big lawa man in ring tok tak India rama zirna intra Jawaharlal Nehru University JNU chuak ngan ni in PhD abe meka online coaching abe bok thrin ani an chung te ne na engki man soifel nuwa vinaya hian ni som li chung cholla in mars som ni pariata tang khan a chol tana a thian nu himansi nen hian April ni li khan dan ang taka in hual na zungbun an buna an in nei ni atan April ni som paruk an ruat me ni khat kha vinaya kum som ni pasari klin tur chi ani awangin an in nei an lom na kal zela apian champa phak lom zui ngal tumin ruam manna an siam nge nge
ti chuan April ni som paruk khan Uttarakhand khopui Dehradun atanga kem som thum panga ala tlangram hun moizet mai Masuria in nein ni som chung lomantuma an in nei ni atanga ni thum ni April ni som ni pakua khan an ina ngei alom na hun siamin an lui luya vinaya nu asa de vi chuan an thenom khoveng te hena ni som chung chu thil thum lam chi ei tur chi rang asem thin don ani nu patuak thar te hian Switzerland honeymoon man antuma an ron hon hu mei ni khata vinaya kumsom ni pasari tin lomin atuk le mei ni thuma an na zom le turin an nu pa in ko chi an pan to ang ama se Swiss visa an deal chu an be sei huna a fel thei ta thlat lo an chin fel neu chungin vinaya chol nei azo maidon boxia Switzerland honeymoon mang thei an ni talovani an tumram Switzerland an jin thei tak lowa chuan Switzerland te nau tia an ko thin baisaran phul muncham dia honeymoon man an ti tuta baisaran hi khovel mun rang le India ram chunga cheng te ngei pon an tro na sat Kashmir chimlam om Pahalgama mun pakhat ani a Pahalgam kho chunga tangin kem sari vela la ani Pahalgam ti hi beram veng tu te khuwa ti na ni in Hindu literature be chanaro chuan balgau ti ni in chu bong patil re lo khuwa ti na ani thung Hindu pathian Sivan Amarnath apandon truma abong pa anu chia na mun ni in an ngaya hei wang hian kumtin July le August thachungin Hindu piak jin kalten an tro lui thin Himalaya tlang vurin achom leader lui thiang le vote rai kama om ni in a khobul maya hian leader lui pani te chu a infina a mun ma hi tlang kangin a vor chua lungle chinai lungin a siam ni in a moi hle a muna san ba ka thasiklaya vurin a bo thin ani awangin a bo ruwa kanuam hle bok a chevel muntina khuarel thil siam moi tak mu tur omin khwal jin te ta na tlona omber tur anga duana ni nge ani khwal jin an tam thina wangin khwal buk nuam tak an hung thlua engtik lai po mi khwal sang riat dol zo tur khwal buk chi rang om Pahalgam chevel mun rang te jinga khwal jin te tlo chak berle an tlo na sat ber chu baisaran phul mun cham diai chu ani a nu patuak tharte mun tlo na san ni in vinaya le himansi te po hian Switzerland an tlo theilo ro chuan Switzerland te naw anti baisaran tlo hi an thlang ta kha ani Switzerland te naw baisaran hi phul mun moi tak far thing chi rang adin ngir khup nango in a hual vel mun ani a che vela far le thingra nei chi chura rual zeta upa te chu tuiluam kianga thing phun a na po wai ngai lo engtik lai po a hring reng thin ni in ra chu an thul ngai lo jinmi te ta na anuam thei ang ber tura duan ni in lir theialu an rem dilova atlo tu te po ke emo sakoremo an kalangai thin mi then khat chuan akal kong mun moi tak te belchian an du awangin ke akal kher an thlang thina ke akal zuam chi alo te tan mi in an man lo hlawin man choya man tur sakoran ngir khup bokani ti chuan he mun moi taka honeymoon mang tur hian April ni som ni pakhat thotran ni khan vinaya tenu pa hian an in an chua sana an honeymoon man na tur Kashmir an pan ma hian himansi te in Gurgaon na kalin an chung te an tro khota chumi nu chuan Delhi atangin Kashmir an pan ta ani April ni som ni pani chomnu tlang her ani a longsipai officer vinaya tenu pa chuan an thlen na mun chua sanin phul mun che vel chu ke in an fangkuala a che vela chengten an eithin bu herti patanga siam pelpuri chu tui takin an eya an hlim dun le ma se an be seilo thila thleng ta tlat sonudar ni le achan ve vela far thingkara tang chuan silai keng sipai thuama in thuam mi panga ron lang thutin chu phul mun cham diaya thamuang taka omte chu an hual bet Jammu and Kashmir hi ramboin atuam reng ni ma se Pahalgam le ache velero aral muanga abik takin baisaran phul mun phei chu ke athui tak kalngaya ni awangin aral muang zualin anria chu wangin ven himna lampo chu ti takin a khaulo chung mi panga te chuan M4 carbine le AK47 kengin kil tina tangin chu phai zol chu an huala
chulai hmuna om te chu atam jok nu patuak thar ni in hlim tak le thlamuang taka chol mang tura jin an ni awangin ral thuam le inven na lam chi reng reng an kollo misual silai keng te chu an che tranta hetia an che kalai hi Ahmedabad atanga he hmun tlo ajin mek jeep lining tia hruya uai mek chuan arukin video in tumlo dewin alo la fuwa chuwa video atang chuan khual jin te chu an hlavin an thlabar na sa a silai keng te hne na chuan khongai an til na sa hle ti a hmu thei ani ma se chu muslim ngol to te chuan khual jin te chu an hming le engsa kho bia nge an ni an zo zela an sa khavon pui muslim ni velo te chu mun le muna an kap ta sia mai ani an jinga thren khat chu muslim tong traina kalima cham tura ti in a cham theilo a piang chu thuak per chuai khop ten an kapa an cham thei ro chuan muslim an ni ti fin fia na na mangin an nun na an zuwa sak thung an jinga thren khat chu muslim an ni le ni lo fin fia mai a har sada wangin an ke kor phel tirin seran tan le tan lo an en saka Ismail thaten an ser an tan thina wangin an seran tan chuan muslim an ni chiang nge ya ti in an nun na an zuwa sak zel bok heng muslim helpol te hian hindu an bitum bik nia soini ma se adik tok lowa muslim nilowa piang chu zangai na nei mi alovin an chala silai chuk tu in an kap sia zel India ram hi hindu tamna ani awangin baisaran phul muna lo om tam berpo hindu an ni a atuar na sabera an tangta ani maktang mayin heng miswal rual te hian hindu po ni se mei chia te chu an zuwa zela engdang wang ni loin an pasal te rong taka tha sak an ni thu India ram Prime Minister Narendra Modi hne na hril tura an du wang ani an tha masak ber chu kan pura tanga honeymoon mga kal nupui nei hlim hlot subam divedi ani chung silai keng te chuan an nu pa chu ngai chilin muslim nge in ni hindu an ti a subam chuan zep si selowin hindu an ni thu asoya engma zon sui to lovin a chaldara an kap ta sia anu puyero an zuwa thung pune atanga hemuna jin khothong papakhat fanu chuan an thil ton soin kapa chu muslim tong traina la kalima cham turin an tia a cham theilo awangin voi thum ngot an kap ta ani alua an kap masabera atluk nuwa abenga kapin anung zanga an kap zui bok ati Andhra Pradesh lammi nu patuak khatte chu lau thabarin leya an bok ve thunga chuti an bok lai chu misual te chuan muslim nge in ni hindu ti in voi ni an zota an hlau lutuk chuan chan po an chan theilo wangin a pasal chu an kap hlum taringot ani Assam lammi Bengali professor ro awan nei angreng hle chung misual te chuan muslim ani le ni lo an hanzo chuan muslim ani thuin alo changa ani chuan muslim tong traina la islamic kalima han chamte an hanti chuan ani muslim pachalta chuan pathum mun ai po cham olsam ati jok an tong traina la chu a cham ta zot zota an duaya se ya chamman chutia a cham nu chuan muslim nge yani ti rin hlel rual ani tak lo wangin an chua zalen ta ani Hindu chau an thatlo kan ti to kha chol mang tura Madhya Pradesh atanga he mun plo tu Christian pakhat chu kalima cham turin an ti a Christian te tan muslim tong traina wathiam ngot thu om heksu a chaldara silai chuk tu in thuak per chuai khopin an kap ta a an ka hlum nu hian ati elnan ruang dang te ang thawin thalak puin an selfie zuita ani chutiang chuan midang dang te po chu ma chonin muslim nilowa piang chu an that zela Indian Navy Lieutenant Vinay Narwala tenu pa po chu silaya tinin ami pa jok chu muslim ani le ni lo an zota ani chuan huai sen takin hindu ani thuin achanga chu vele anjinga pakhat chuan munle muna angonga akap ta sia leya ale top apasal phena khurder tera om anupui mai chu apasal thi sen chuan aper thota chutia leya atluto nu chu athi chian nan ti in a om le malpuya voi khat ve an kap zui le ta ani silai ken te hian mi somni paruk kap lumin mi somni ka liam ani boka an ka hlum jinga somni panga te chu khual jin ni in pakhat hi nepal atanga ronjin ani nge
an ka hlum zinga pakhate ro chu Pahalgam atanga khualjin te sakora thla tu Syed Adil Hussein sa ni in ani hi Muslim ani sakora amitha silai keng hoin ka antum chu rem tilovin alo chana ka tum tu silai chu saktuma achu puya wangin an ka phlum veta ani chung nun na chan te zinga chuan Indian Air Force a corporal nilai Arunachal Pradesh mi tage hailiang Indian Navy a Lieutenant nilai Vinar Narwal le Intelligence Bureau a Section Officer Manish Ranjan Misra te an langsar zuala an thi na hian India ngeng po a chhun zual Intelligence Bureau a Section Officer Ranjan Misra hi fapani nei to ni in anupui le afate mulai ngein ka hlum ania Indian Air Force Corporal Hailiang ale anupui hi kumkhat chaula in nein ani po hi anupui mulai ngein ka hlum ani vebok heng Muslim firfiak pol te hi poi khoi tur hian ke ngatin KM somni pahni zeta thui anron kala andu to ka an che nuwa anron kalna farthing ngir khup nakara chuan an bipole ta ani chu phul mun moi le cham diai chu thisenin aluan ze zuya apul loka leader luiluang ri her le safara moi tak tak te chu lungai na trabrin alu alan zota khongai na le laina na pian puilo minun rong te poi khoi thu chuan kar lova khovel muntin alua lungai mel le thinrim mel a in sul pel baisara na tanga KM sari vela la Pahalgam ma cheng khwaljin te be chana eizong thin te chuan poyan ti zuala anom na che vel chu moi hle ma se to tu an nei lo ani vai chuan an jinga atam jok chuan ril trama mei al en ba ma ba kan nei lo sakora khwaljin phur thin tu te chu van duaina thlen thu an hriat rualin an sakor nen chan chuana na thok turin an che chuak ngala chulai muna dor siam le kong ranga eizong tu te po chu thil om zia rilin tranpui ngai te tranpui tur chuan rang takin phul mun lampan chuan an liam zui ngal Pahalgama sol dor tereu te nei tu Sajat Ahmad Bhat chuan kan ina thamuang taka ka thut lain Pahalgam Pony Association how to paber Abdul Wahid wana hna tangin vandoina thlen thu ka donga Arwal hian baisaran phai zol pan hian ka kalve ngala amun kan thlen kha choknudar thumemo choknudar thum le achan ve vele mo ani karing liam tuar te chu tuin tur kan pe a ke akal theilo te kan zon bok sa khuwa in mi hring nun na apoi mo zo kan mi khwal te tran pui chu thil ti mak mo ni in anni hi kan eile bar in nga na anni a munaral mon to le ral mon lo lam kan ngai to lawa nun chan huwa min mi nun na chan turin kan che chuak tran puyan lo ngen lom loma a thren an trapa an jinga hliam na deuh te chu dam to in kan pan puya hliam nei lo te ero chu kan ina kan hruai lut thung an tel lo chuan kan nuna kim lawa kan hnen an ron thlen hnuwa ero kan tho huai mai ani ti in vandoina thlen hnu loka tran puina na an tho da na soi firfiak pol te poi khoi na mun hi lir thei pa nga ya tlo po thei lo mun ni in tlangkar kong chawa manchi bike ke pali nei ATV bike an ti te ero atlan lut thei khatia van duaina a thlen hnu khan security force le police te chuan ATV bike in paisaran hi an pana aral muan lo ema wangin atira chuan ATV driver te hi khuwa let le ngal turati anni ama ero chu thi po hlau man lek lowa sakor pu le mi rangin tranpuina na an lo tho ba ka ATV chu mun thleng thei jinga kal chak ber ani awangin tranpuina na thok turati anni le ta ani Pahalgam ATV stand president Irshad Ahmad chuan sipai le police te chu ATV in phaizol kan panpuya ambulance Navy officer le anupui hlang tu te jinga mi kani kalkonga chuan amar phu ka ena aphu to lo wangin athi fel to ti ka chiang ka pasal hi ala thilo tiro atia athi to ti reng maila ahnem nan dot ka soyangai e thilove lungai reng su ala da mani ati in ka hne mani ati amat chuan soi chhun zomin atir lama kha chuan karil rupo ala fi ma kala insum thei ma se hliam buai puya poi khoina mun kan rut kwal nuwa ero kalung chia ka insum zo ngang lawa ka trap chuak hiala chu wangin hetiang thil hi chu khoi hmuna ma thleng to lo se ka ti ngoi ani ati
tran puina na thok tu ten a munan thlen hian jacket uklam ha a himan sinaruali ril runalutu a pasal ruang bula chechang lek lova ngoi renga lo thu chu an mu a an in nei ngun niruk le ko upa chuda alabun awangin in nei thar liman ni ti a hriat thei a pasal vinaya chu ke korbul buang lam ha a kordum ban tlon ha in anupui tak sak ngeng chuan kelongin nun na nei to lo ti hriat takin azang thalin alo let renga an bula chuan an mamo rang rang an a ana bek nung puak kan tiang chi bek bek alo let bam boka han en thuak po in himan si hi lungai na anat zia soi hlei theilo khopana in atua mek ti hai ruala ni lo an thalak hi karlova social media adara chu thalak a han mu meu chuan ko pui te hlut zia le nu patrang then nat zia hrethiam phalo prime minister modi meu po a ngil du a ha chang thialin firfiak pol te poi khoya wanga nu an iti chin chi anana an chala rong sen sindur noi chun zom thei to lo te ming choi ngeya phubalak cheu lo chu a thin lunga thil dang om to lo vinaya ruang hi damdoi in pan pui ni ma se be sei tur om to lova an ka nakha asatli alo e ma wangin anupui mangai na poin a chel ding zo lova an ka lim khan ka po chhon lovin aliam to ti chuan a boral thu hi nem nge ni in an fa pachan chin lungchia thak tak hi an hriat vele a ruang muak tur hian anu le pa te chuan Srinagar an pana an hun ton chu mumang mai alo ni ta ka ti in an fa pa chu nungdama mu an la in be sei fan ma se kuang bo a himan si trap chuan an mumang ani lo ti alo nem nge sak thung arwang hi April ni somni Pathum Khan Indira Gandhi International Airport Delhi trumpui ni in anupui himan si chuan trap chungin apasal kuang hi akuangoi ngoya atharau thamuang taka a om theinan ka tong traya ama hi kan chuang hle turani ati nuwa trap per chunga amit tui ruhulin niruk chung lek sipai nupui ni man hian sipai ti danin India ro pui berro se jai hindi in apasal kuang hi chibai bukin asaluta ani apasal ruang bula athungoi reng thalak dar khan miril ru ane ba ka India ramachi ane ema wangin himan si hi hrelowaram po an to lova abo ruakin akeng bok nen apasal ruang muak tu depo an hrol hlom viau jai hindia apasal kuang asalut lai chuan airport terminal chu are thiapa za na chibai abu gri chuan airport lu in abul naya lo omve sipai le a thian te lai rilafan karlova a video chuan khovela deng chuak ngal apasal ruang huana hian Delhi Chief Minister Rekha Gupta po lotel ve in ani po hian Lieutenant Vinaya ruang chu za taka chibaya buk nuwa himan si hi a nem zuyani aboral tuk April ni som Pathuma an khuwa karnala mi thi hal na hun model township puria avui na hun man ani nuwa arong hi halral ani a halral na muna tel tepo an rol hlom le sipai ho tulu te ba ka Haryana Chief Minister hoin an state ruai tulok te chu an kim vek ani ber atupa vuina atel vinaya pu hawa sing chu atli in atliap no pani ber asian te ta tanga alo kai ruai to sipaya atran laya ama ngai sang tu sipai nun chan engkim hriat tuma dil chhut taka zot thin tu arwang kha tu ni zok tura alo be sei thin atu pachuan for ruang atha ngai ta zok sia khati hun laya nau pang harwang tak vinaya hian apu chu engwangin nge nang sipaya itran theilaya ke ka tran ve theilo ti in sipaya atran chak thu alo hril to thina ama ero chu apu hian sipai atran chuan midang zong te ain thina kongka a hnai jok don ti hria in sipai atang lo turin a fui thina an in min zo ta chuang lo ani kha apu ba ka vinaya pate hi sipai ani a anu te lama tanga apu chu sipai lo tang shrep to ani ba ka an chung ko kwal zinga sipai atang an omnuwa lawangin sipai ngai sang om reng po alo ni atu pavuina atel sipai bang hawa sing chuan katupa te hi phul hmuna leng kwal tura kut ruaka an chuak chu firfiak pol te hian an beita kha ani ama hi mi huai sen lo nei lem lo chi ani chu wangin man ruale hriam hrei enga motal chu keng se heng mi sual ho hi huai sen takin a beilet nge yang mole
Switzerland na luphal na visa kha nei se chuan ka tupa hiladamin kan zinga ala omve turania tiin aril ru athil omasoi chuak himan sipa Sunil Kumara po in ni reilo te liam ta mai khachuan ka fanu hi in nei ngun pun tirin rong moi tin reng in kan cheya kan ina chua san tur kha hlim takin kan tha kha ania tuna zet zong athil ton hi anaema han hnem ngai na po ka hrengang lovani ati apasal taksa an halral nia lungchewan kaya himan si chevel chuan media zong zongalu ati theya an van duaina kara achang tunu perani ma se achang tunu ani reng don lo abei sei lo zongin thila in herdang lam don tlat an in nei lom nakha ni som chung o tura ti ani a misual tang rang hoin apasalan ka hlumni April ni somni pahni po khan alom na chi khatatan anu chuan an then om khoveng te hnena eitur chi hrang alo la sem an in nei lom na hun hi vinaya kumsom ni pasari tlingcham paphak me ni khatheng o tura duanani kan ti to kha an in nei den chena ro pui taka aba dei lom tura an in puat soi mek laya aruang halral angai ta jok si chuan apian ni an hlim ni tur chu lungai nia achan tira ataksa pial leidaya zal ni to ma se akum somni pasari tlinlom na chi khatata na an lo ruah man lok to angin athona thisen pek run pui an buat sei ta thowa khatia pahalgama muslim firfiak polten an sa khuwa zot masate te a muslim ni lote an tha mak makatang khan india ram hun ranga muslim huat na azwala khang firfiak polte kongtin renga lo pui tu te jinga mi then khat chu kashmiri an ni awangin kashmiri te huat na piang ngalin India ram mun ranga kutpo antuar zui tarengani India ram media te umron nita himan si chuan apasal pian champuala thisenan pek tum hian pahalgam be na awanga muslim le kashmiri te koron an ni chu hrerengin thu thar the dar tu te hena muslim le kashmiri ten koron an tok ta mai hi adikin kan thalo keini chuan remna ani kan du ni remna chau atia he athu soi hian karlova khovel deng chuak ngalin demahloa chopalama achang tunu kha chonulama chuan misual nu ni in social media beiron anita ani india mi puiten pahalgam be na chu muslim le hindu in kar buaina anga an phe thluk fel to laya anin muslim le kashmiri te thlawang aron hautak sia chuan india ram hindu makta tuai zakwa samruk paruk zet omnarama mi te chuan ram phat san tu anga in kheng bet ro ti chunga aden na tur lungtum hu man tam anun hlui nen lama ron phorin thilchia zong an pur bunta aniber a then chuan university a akallain muslim tlangwal kashmiri nen anin ngai zong to ti in a thalak ti danglam ti hriat takte an vordara then khatlain a pasala su na wanga ti alin an thei patopin an diriama a then phei chuan niruk chung chau an in neya ka pasal tingam tur po anilo pasalata na vinaya anei chan po hi a pasala lumana it wang le kalo ni hi anti thul lusun lungchiat laya in beinan chuan anatama ma ani india rama meichedik na humhal tulian perti ngam national commission of women ncw chu rang takaron pen chuakin mi anrelu su khlek le an mi mal thila wang maya tl chiam hi pomjam mai thei anilova kan ngai dan alo nilawani po in changkang takin dan phalchina kan changlen mai turani ti in athlawangan hauta hialani india rama political party rang le ziak tular tak ten himan si thlawang hi anron hauvea chungsinga then khat chu muslim helpol ten anpa an tha sak to te an ni nge ani india chuan poi khoi tu te hi rang taka chui chuakin tu te nge an ni ti ba ka tu ten nge lo tran pui ti thlengin an chui chuaka an in an nor chiat saklom karlova he poi khoi na amazing hlap tu te po hriat chuani in sorkar chuan an lumana tan cheng noi somni theu a chiar ta bok ti chuan mei ni sari zanlai pel dar khatle minute nga india chuan pakistan ram chunga helpol te tombuk mun kualai mai chu missile somni pali zetin akap ta a india sipai te hian minute somni panga chung lekin anti tur an hlen man anin be chung hian firfiak pol som sari chuang thatin somruk vel ka hliam an ni a
Pakistan chuan lo chang let ve ma se India in a thlawna tum hun poimo tam tak aka chiat ba ka a khopui poimo zual bitum atum zui ta ka wangin a che zui ngam talova India chu kapusai som kap ti in rem na siam puya a som ta chul mayani Vinaya pa Rajesh Kumar chuan India in ami te thlawang hawa Pakistan le a helpol khoi ho a be chu alom hle a Pahalgama poi khoina athlen nu khan kan in thlengin thu thar the dar tu te lo lengin sarkarin engtin nge mala se ka du ti te minzot ve thina ka chan na chu kan sarkar hi ka ring to ka trula ti huna chuan ati tur chu ati mayang ti ani tuna chuan sarkar chuan karin ngam ang nge in ati tur chu a hlen chuak ta a firfiak pol te hian be mai chi kan ni lo ti an hre chiang to viawang nakin zela min beile an tumani po in thutluk na an siam ma in voiza chuang an in ngai tu ama support to ang ti in India sarkar a fak le Operation Sindur ming put chan te jinga alang sar ber himan si po in ka pasal kha raldo mi te jinga mi ani a remna ti mel hem du lo mi poi soi lo te nun na ven him tum thlat mi ani a firfia ka chet na le in huat ton na in kan ramazunga kai du lo tu ani kan sarkar laka kalom tak zeta ama ero chu ngen du kanaya chu hemi china top mai lovin tun trum hi kan rama firfia ka che na tire tura malak na abul tran top na chau ni jok se katitak zetani he be puinen hian kan in zom tlata chung ko tam tak tra tir tu te chunga hremna lek ko anita pomlai nei kani ti chin sia na kachal noi sen sindur chu firfiak polte thisen chua chuan not re ma se India in phuba alata a ka pasal vinaya tharau po muang takin a chol thei tong ati ve ta ani